Harga cesin mulai stabil. Hari Rabu cesin 6.000. Daun bawang 14. Bawang 40.000. 20.000. 28. Yang ini 42. 55. Brokoli 20. Kembang kol ceban angkut. Bonteng 6, paria 10. Labu acar sekilo, labu acar 7.000. Pakcoy 8.000. 15.000. Buncisnya 10, terongnya 5.000. Tomato 22. 6.000. Samho nanti kita buka samponya di harga 5.000. Kentang gede kenaikan 18. Yang PL-nya 13. Keriting 30. 34. Soleng nanti kita di harga soleng berapa ya? 10.000. Stok di sini jadi stok. Kamari mah kaberangan tak update harga coy. Harap dimaklum, melotkeun well.